BJP no vote ready Likmoni ni Puinaike BJP no vote ready Likmoni ni Puinaike Edisi hapa silaiba Poila na nok jotona lamso go sini YouTube channel tini sungrok ni bagai hai no hai tag isa ketara update video tobai peka abo bahai update video hinke tini chini of video ni title te thambel nogoi kaham kena sawiman kana chung tini bo topic eba bo kokna sangat tangoi tong nok jotono saimano lai thangnai salo TTADC ni je election result ungmani kok Fiaba ar rezaro sabo jitika hinba chini tipramata jitika aw angara baitei mone song nor kobine khanaka a je TTADC o je election ungmani a election rezaro chini tipramata jitika tiprawo mane chini TTADC o 28 ta seat ni bisingo 24 seat manka chini tipramata tai baki manka te sanatangai te 4 ta seat manka BJP pheba BJP pailia abno tue miyo kubongma jagana tongtholai kya pheba baksa jaga bo bole rekya pheba aboni bisingo kaisa video viral ungpai ka je FM Pro nok joton FM Pro no sinina tai baksa borobo siniyangoi tongna FM Pro BJP no bahake roast khaika ebake BJP ni mungoi kaisa gan rechapka nok joton khanaoi nei tai o video no jotobno share khai di tai channel no subscribe khai kon ke channel no subscribe khai di fading ki FM Pro ni je video eba ke gan je par khitman abachon khanalai nai BJP no vote ready Likmoni ni Puinaike BJP no vote ready Likmoni ni Puinaike Edisi hapa silaiba Rikumu puye 2.9 Bro we won